I would like to dedicate this part of the reading to all the people who have to bear arms, not because they want to, but because they have to defend themselves, to the people of Ukraine, and also to other peoples around the world, like the Kurds, the Palestinians, who have to fight for their survival. Malli wasal Giovan qabad is-center tal-kaċċa u rħiela jfittex lil Ġuża. Kien mexa biċċa ġmiela x'kien lemaħ il-fdalijiet tal-ajruplan. Ħares madwaru u beda jħassel fejn seta' jistaħba il-pilota Ġermaniż. Żgur li mhux il-bogħod, gedwed Giovan. Jekk ħeles mit-tiġrif, żgur li kien ferruzzew fix-xari ma kienx hemm wisq fejn wieħed jistkenn jekk mhux flerin. Forsi għalhekk li l-Pulizija Militari ma rawħx la kien qed jqaddlam x'kien waslu fl-inħawi. Giovan ikkarga s-center u mexa lejn l-Irin. Daħal f'wieħed, daħal f'ieħor xejn. Imbagħad bħal donnu sema leħen. Dak il-leħen Ġuża qiegħda taqra tajjed. X'qiegħda tagħmel Ġuża fl-Irin? Kif l-imħitu wieqaf qudiemha bis-center f'idejh. Ġuża niżlet il-ktieb u ħarsitlu dritt f'għajnejh. X'int tagħmel hawn Ġuż? Saqsija Giovan bejn imdada u bejn mibluħ li saba' hemm bil-qiegħda ma' ġenb il-pilota Ġermaniż taqralu bil-Malti. U int Giovan, x'qed tagħmel b'dik l-xkubetta f'idejk? Għalhekk kien moħħok biex tkeċċini lejn ir-rabat u tidħol lura tard lura d-dar. Għalfejn mettli xejn lili, għalfejn ħbejt minni. Għajnejn Giovan kienu donnom ta' afrit, wiċċu aħmar, tajjar il-bżieq ma' kull kelma ħirġa minn fommu, xaru mberfel, Ġuża qamet fuq ir-kopp tagħha u qabdet il-kanna tas-center fida. Giovan, neħħi dik l-xkubetta minn idejk għax setali. Giovan ġibet is-center lura u ħadula minn ida, reġa' puntaħ lejn il-Ġermaniż. Giovan, x'se tieħu jekk kallajn ix-xifli l-sini toqtlu? X'nieħu Ġuż? Dak ġibat tal-ajruplan bombi fuq darna u int tiġi tgħidli x'se nieħu jekk noqtlu? Il-mewt jistħoqlu għax hu l-mewt ġie jiżra. Giovan, reġa' Ġuża, imma aħna maħniex nistek. Aħint anke tajra titħassar tisparala se toqtol bniedem, dak mhux bniedem. U ġensu kollha kemm huma mhumiex bnedmin. Dan bniedem ukoll Giovan, mhux għalija. X'għamilnielhom aħna biex ġew jibbombardjawna? Taf kemm qatlu nies diġà Ġuż? Fejn trid tkun taf int dejjem hawn mitlufa fix-xari tal-Landrijiet? Ersaq li minn nofs Ġuż, tindaħax dil-biċċa. Le Giovan, le, aħna maħniex bejjem Giovan. Laqqas il-bejjem ma joqtlu hekk kiesaħu bieret. Dal-kliem mhux li mis-sekettu imma lil Hitler u lil Mussolini. Blerra qabada minn spallita u għarraba minn nofs. Ġuża waqgħet minn tura fl-art. Giovan ressaq il-kanna tas-center ma' Sider Johan u ġibidlu l-grillu. Imbagħad telaq is-center mal-art u fil-waqt li baqa' ħares iċ-ċassat lejn il-ġisem mejjed tal-Ġermaniż minn għajnejh bdew niżlin gliegel ta' dmuħ. Meta ratu hekk, Ġuża qamet minn fejn kienet, marret wara żewġa u żammitu magħha. Dar leha, ħaddana miegħu u nfexxu l-fuq. Ġuża ma felħet tgħidlu xejn. Ara kif ġabuna qal bejn il-fiqa oħra, wiċċu għadu mitfun fl-artab ta' spallejha. Ara kif ġabuna fejqat b'sart f'ħajti kollha li se jkolli stonku biex noqtol bniedem. Nobodhom, iva nobodhom, mhux biss l-bombi kollha li tefgħu u l-ħajjiet li ħasdu. Imma x'ġabuna bħalhom bejja maċċanina d-dem u sakranazzi bil-mewt u din ma laħfevilhom qatt. Ġuża ma kienx taf jekk kienx qed ikellem lilha jew lilu nnifsu. Ħasset għalih. Min jaf kemm hu tqil il-pis ta' ħajjed bniedem fuq il-kuxjenza ta' dak li jħodilu. خطة الله
هناك ثغرة تاريخية بين الحكم البيزنطي والحكم العربي. تشير الأدلة إلى أن مالطا أصبحت غير مأهولة. في هذه القصة تصبح الجزيرة الفارغة ركيزة لبعض المتاهات الفلسفية وغير الفلسفية. في وقت ما بين التغيير من الحكم البيزنطي إلى الغزو العربي تضاءل سكان هذه الجزر حتى العدم. لا أحد يعرف كيف ولماذا حدث هذا، حتى أن بعض المؤرخين ينكرون هذه الواقعة على الإطلاق، على الرغم من أن المصادر المعاصرة تذكرها دون مراوغات. لكن هذه هي كتابة التاريخ. وراء نسج الحقائق هناك الحقيقة والدوافع خلف نسجها. ربما لهذا السبب يقوم كل جيل بسرد قصته الخاصة لتعكس الحاضر في ماضيه. بالنسبة إلى محمد بن يوسف المالطي، فإن حقيقة أن الجزر كانت خالية من الناس لقرابة 70 عاماً لم تكن مجرد حقيقة عرفها، ولكنها حالة مثيرة للاهتمام منحته خطة ماكرة. على الرغم من أن الكثيرين اعتبروه رجلاً حكيماً، إلا أن ابن يوسف كما يعرفه الجميع، بما في ذلك النساء الثلاث اللواتي جن جنونه بما يكفي ليتزوجهن، لم يتمكن من شق طريقه إلى دائرة المساعدين المجتمعين في القصر في باليرمو، ربما لأنه عكس المقربين من عرش صقلية كان نسبه متواضعاً وفقيراً.